Jojolapa, Nepadi Yakala Sanskriti, Tazi Lazi Phasa Sahitya, Chigum Hasikaka, Ale Tukia Tahi Magategu, Linkategu, Avivarana, Chigueka, Ale, Toy Jackie Sakri Ziadi, Bihani Bahabi, Pazmezi Pinta Pahakatambona, Wake up in Napahe Kalavala Yaguniti, Jisakuntala Tapache, Veduna. Chidana Tapache, Lasakosayana, Ale, Toyachi Tapache Pahaziadi, Ganisram Tusa. Wika, Nepal Vasa, Saiti Samilan Tamuja, Gosakalaya, Naya Pazuziadi, Ale, Wakanapa, Jisa, Tau Tugusi, Zigu, P. Chokogo, Saiti Samilan Yatayari, Gukotanya Tangudu, Ale, Chuchu Samashata Wayatangudu, Chuchu Jakatai, Goji Tunkudu, Puani Tunkudu. Toy Visesa Kalabala Yaguzi, Sasa, Ganesh Ramzi Atana, G. Zapasi, Lasakosea, Ganesh Ramzu Chita Zapasi Lasakoseda. Swear. हजुर पी छक्कोगु नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन तमुज्या या गोसाखलयाची नयाँ भाजु जियादी यको इला मरे ढुङ्गला कौला थो द्वादशी त्रियोदशी निनियंक जुइको थुगु तमुज्या या तयारी गु कथन याना चंगोदो बसका कनादिसले सुबह नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या पी छक्कोगु नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या खोपाया डेकोचा तवाले ये थायो कोछिना ओखनु असोज 2 गते गोसाखल निसने ढुङ्गौडो हजुर गोसाखल निसने ढुङ्गानी ई उपमरुजोले गोसाखले पासापौ विभिन्न उपसमिति देखे क्रमखे ज्यादा जोजौंदा हजुर गोसाखल ता ठुसिया तमुन्या तिसिलाको इङ्गे लागि गोसाखले अपन पासापौ एकदमै लगे जोजौंदा कि आछि गोसाखल के गोमन्त जदी पिछमान्डु हजुर अकि के मध्ये चाहिँ मुख्य विषय त छिसन जिमा त लगे आउँदो हजुर पिछम गोसा दुजा दुगु गोसाखल पाखे चाहिँ गोगु कव चाहिँ निस्वनी ढुङ्कल गु कठ चाहिँ ज्याख न्याना चंगुदुले अतक खे गोसाखल निस्वने ढुङ्गाने साथीकुनि हे प्रचार समिति थियो जगन्नाथ सुजखुया कजी खे छौ समिति देखे ढुङ्गुदुल अथेन्दो दामहारी अनिता जडारिया कजी खे छौ आर्थिक समिति रहे देखे ढुङ्गुदुल हजुर अथेन्दो पुनिराम दुवाल युसुफ दुवाल है वेके कजी टोके साहित्यिक समिति अथेन्दो गोविन्दराम टोनाबासु या संयोजक टके डपु समिति हजुर डाक्टर सत्यनारायण सुवालिया संयोजक टके स्वास्थ्य समिति अले राजु सिंह बजीकोया खे ग्वालीपच अथवा स्वयंसेवक समिति कमला सिजखोया संयोजक टके अतिथि सत्कार व महिला उपसमिति हजुर अले इन्जिनियर रामकृष्ण कोन्या संयोजक टके प्राविधिक समिति अथेन्दो गोसाखलिया नुकु बाजु लक्ष्मी सवालिया कजिटोके सांस्कृतिक समिति निसने हजुर गुगुठो गुगु कव त दो कव पाखे चाहिँ गु कथा चाहिँ ज्याजो न्याउना चंगुदो गुली ज्यापु वन गुली ज्या चाहिँ ल्याउँदा नि आतक खे जी मुख्य हे ज्या प्रचार प्रसार खे छि फ्लेक्स ततेउ ठसेसे पटिगान ठो सन्दा प्रचार सामग्री त बिउ ज्याजो दा हजुर अथवा नापान्दु थो रेडियो टेलिभिजन त पत्र पत्रिका विज्ञापन त बिउ त ज्याजो जोंदा अले नाना चाहिँ विभिन्न क्षेत्र पासपनि मुंके उटा ज्यादा टवाले तो छिए द कोशिरा चाहिँ सहायक लागि चोटा मिटिङ त तेउ समूहगत टवाले मिटिङ त तेउ ज्यादा जोसौना ओ मिटिङ जकजुया चंगरु के ज्याखना कोहीपटि परिणाम नखने दया चंगदु छुदा मिटिङ जियानी दक्वे टवाले अपन दक्वे दाइकी जाफुङ त मुन्जा थौए खडा उटंगा चाहिँ वेकअपसन नालाका चोंदा वे टंगा वेकअपसन थथौ ठासे ग्वालिया लागि मानसिक रूपे तयारी हजुर ठिठी टाले न जी फ्लेक्स ला खना हमला ओ फ्लेक्स सोनी गले तो सोनी गया दको थासे न दगो खकी खोपया ठिठी टाले जक सिनित ज्या चंगदु छुद नेपाल भाषा साहित्य त मुन्जा सोनी गया ठिठी थासे दे जी तो हा मनममेजु ओके बलम्बु किरपो ये अले ये ला बोंगा थे अले नो फोटे
पनौटी ठिमी डको थासे ब्रेन्टो फ्लेक्स त चाहिँ छ्याउडा अले वे ढंग साहित्य संकलन या लागिन थासे ब्रेन्ट छिठा ठाटे एउटा हजुर हजुर ओ ढंग है यहाँ छ उ किसिममा चाहिँ प्रचार प्रसार ज्या जंगलु अलि ठो साहित्य मुनेगु ज्या जो चाहिँ गु कठान याना जंगलु गुली परिमाण चाहिँ दुथ्या दंकुको दु व छुदु साहित्य युको सहभागी साहित्य युको दुथ्या के दुटिङे हिसाबले चाहिँ छिरा ठाटे एउटा ल वे अनुसार पासमा साहित्यिक समिति उपसमिति पास चाहिँ साहित्यकार डेटा छिट पहुँचे हो जुया जुन ले वेक अप सम्पर्क गुली साहित्य गुली तयारी जुला मजियोजना सम्पर्क तयारी छ्याथ जुया जुन अथेनो नापन दु ठो 26 गते छनु ठो नोपु साहित्यकार गु उही पिन्दाका साहित्य वाचन याका बना उत्कृष्ट साहित्य विकासया लागि साहित्य वाचन नयाँ कार्यक्रम र 26 गते ठो 26 गते फुलपाती खुनु ठो साहित्य दुथाको ज्याजो न फुलपाती त कता कता हाइदियो दु अले गथिना चाहिँ ओ छिसा समन्वय यानादी उखुने हे ज्याजो न दु हैन लास्ट दिन न उखुने ज्याजो दुन दुथाकेको कि करिकरि साहित्य दुथ्याउ साहित्य र डको दुथ्याके माला अकिखे मदिन नुनुपु साहित्यकार रेदा अठो फुलामपु साहित्यकार अनुभवी साहित्यकार पाखन सेकेउ सिकेउ या लागि साहित्य वाचन याकेउ तापनि उद्देश्य गन्थो अले अघि छुन साहित्य त वेगप्ने साहित्यके छुन टोटी टडडसा फुलामपु साहित्यकार पाखन सेकेउ सिकेउ मुख्य उद्देश्य गन्थो यार अथे या त दासा चाहिँ गुठेटे बल्लाइपट्टि गोसाना गोको नापानी से जिया चंगुडु गो साहित्य सम्मेलन जुइशान हेव वो तयारी कथा या त दासा चाहिँ गुली नापा खुसी नेनी गो सभा वइनी सा वो सभा दै कि दैमा खोजे कि मुख्य जिन नचना छिरा तयारी हो त्यो छुरसा साहित्य फुलामपुन साहित्यकार त एकदमै वेगप उत्कृष्ट जुल अब मुख्य तमुन्या उद्देश्य नु पुस्तक साहित्य के आकर्षणीय हो अले वेगप न प्रोत्साहन यङ सहभागिता याके हे मुख्य उद्देश्य छ होते आउँछ तो बालागु ख चिसंगु नेत नादिला अत्यसा छु दोपन्दु धासा ठो थिथि खोपेजुगु साहित्य सम्मेलन के चाहिँ ज्याजो चाहिँ ज्याचंगु ज्याजो या इले बलजफ्ती जुसा कर बर जुसा नुपी साहित्यकार पि दुहावया चंगुदु तर वेक पिन्सन चाहिँ निरन्तरता ब्याचं खनि मरु नुपी साहित्यकार पि त चाहिँ अझ क घना यनि खनि मरु त का चाहिँ दोपवया चंदु ओके त छुद्या दिछि त उकिता छिस अथे वया छु गुली पास पनि बाखन छिस जिन निङाउ द तर वो ठ मव टेवे छिस नुनुपु मस्रा गो ले वेक पन चाहिँ जिम प्रतियोगिता के पाका फैम हो ताउ हिसाबमा वेक अप मने अथवा साइड जियो जोले वो ठम जो धे ठो चरण चाहिँ ठो 26 रे जुल आफ्नो छौ चरण न जुल अले साहित्य के मुख छुवाने उठा विषय न आफ्नो प्रशिक्षणात्मक चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी नाय बाजु साहित्यकार हरिबहादुर श्रेष्ठज्यू पाख छौ चाहिँ साहित्य गठन छयो ट्याब बारे आफ्नो प्रशिक्षण न जेठुङो जुला अनुन जी साहित्य जनकवि चन्द्रबहादुर उलकज्यू पाख न जेठुङो जुला जो पटक जेचौं द अठुकिन छग अझ वेकअपसन त्या हो साहित्य केन अझै छग नोपिंदा उप वेकअप पाका र उत्साहित थजु त्या हिसाबले वेकअप न वाचन न या शैली त सिने हिसाबमा वगान सक्छ हजुर साहित्य दुथ्याकेको छवाल ल्याला अझ हे धनीला ई धनी ठाउँ तक या धुनी चाहिँ गुली ल्याखामाला धासा चाहिँ गुली साहित्य द्वा होला वाचनीय लागि धेदे बल्ला कासै नीति थुकी खे गोसाखले जि मिथ्यापटि थुके साहित्यिक समिति स्याचो जिके थुके पूर्ण जि रिपोर्ट मोली गोसाखले चाहिँ खुफु नेपु साहित्य वाचो हुन्छ अले मिथ्या ठ्यास्पटि साहित्यिक पाठ्यपुस्तक चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुकिया बल्नाका जिके चाहिँ थन जिके चाहिँ हजुर गुछिसन धया दिल असोज 2 गते चाहिँ गोसाखला निसोंगु ख तर इयकुमहरु लछिया दुनी चाहिँ ज्याजो सुतालाका तयारी या मागोदु न्याकेको नीति तिसिलाका न्याकेको नीति चाहिँ तयारी या मागोदु ज्यायको हेदु यको हे मोदु तर छौ मेउ छु हाथ्यादु रासा नेपाल सरकार र नगरपालिका चाहिँ ठो कोभिड या कारण चाहिँ यको भिड भाडिया मज्यु हुलमुल्या मज्यु कोभिड तना मवनी ठो महामारी अझ न मजुनी तका तयाचंगु इले चाहिँ गु किसिम चाहिँ छिका पेन्सन ठुकुसिया ज्याजो न्याकेको तयारी याना चना दिगु दु गोसाखला चाहिँ गु किसिम चाहिँ तयारी याना चंगु दु थुसी छिटा
대해마 우츠로서 코퍼 컬레제 토 사이트 세미나는 요안에 뭐 कारण에 토 कोभिड 19 가 हजुर नबानबा चाहिँ छि खुला ठ्यासे ततरौं ठ्यासे जियो अरे ठुसी खोप कलेजे यो भनेर बन्द ठ्या ठ्यामा र के राखे छौ लागा निश्चित लागा दुरा अले अना चाहिँ थो कोभिड 19 याको सम्भावना त्यान त निश्चित मन्टरा जग सटे दुठ्याके उ हिसाबमा अना छिसं गेटे छि थर्मगनम चोर नापेया नापा मास्क त सेनिटाइजर प्रयोग अले निश्चित चाहिँ ठ्या बन्दोबस्त चाहिँ सामाजिक दूरी कायम हो ठो हिसाबमा आना अप्पा मिसित हूं ठ्यासे छिज ngaसा खुसा जगह मनु चाहिँ बन्दोबस्त या टंग या बडी सोचिङ छिसम व्यवस्था या खुल्ला थासे या त धासा मनु त छठा मच से थगु थगु हे थासे चनान ओ साहित्य नेनी खनी अले वो गु बोज्याडो ओ सुए खनी जोलनिसा तर बन्द थासे या त धासा ओ धन अझ न संकुचित ज्याउने ख कि छिसा ओ गुली त छेमाउ खाव ओ खबर सन्देश ओ चाहिँ मथेनी ख कि छुदो ले अठे जी जगह थाए जिमस चाहिँ नियोगु लाफो केर छौ चाहिँ प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थिति के ओ नासा खुसा गुली या छिसन चाहिँ योजना त्यो द अकिको गुली सहभागी जी ओ सोमा हो नि ओ पिन्दा छिसन दुवा पिन्दा छिसन लोका मुको ट्याफै मुको एजुनी ana ठ्या टराउँ ठ्या द बन्दोबस्त या जी ले मेगु छोरा छ छिसन टेलिभिजन द मार्फत छिसन प्रत्यक्ष प्रसार नियाउजी अले फेसबुक पेज ट्याबेउजी युट्युब ट्याबेउजी अले छि एफएम द माखम प्रत्यक्ष प्रसार दजी हजुर एजुबले चाहिँ छेज सँग न स्वेदे जुला गुगल मिडिया के चीज भने एजुले थथो छेजसँग कोठा चोन त भन्छ स्वेदे जुला ठोइ हजुर नपाउपटी ठो पिकगु जो बोले अनलाइन टेलिभिजन टमन्याको जो जुला अले निश्चित पासा पनि गुगल तो जुम बैठके वामले लगभग 300 350 जगह मनो चोने छि यो खोजने म अले जे यो कोसिया गुनासो टमन्या से मखाना टमन्या निने मखाना दाया परे गुनासो जोले खुशी नियगुन दुन छिस उपाय ana ठाउँखनीय प्रविधि छुदासा जी साहित्यकार पि अग्र साहित्यकार पि प्रविधि मैत्री जी म फ्याचंगो इडो नोपि पुस्ताजक प्रविधि मैत्री जुयाचंगो इले ओ भर्चुअल माध्यम चाहिँ उली पाएक मजुन खने दया भउदो वहे खाने मुटा मसुसँग ठोजी निगु चाहिँ लाइन त भने एउटा परे ठोसिया कोसा खले खान यो छौ चाहिँ प्रविधि मैत्री दफु अथवा स्वास्थ्य खे चिन्ता दफु या थ पिने वे मछिमपु या रोगे जो छमु अथवा स्वास्थ्य ठीक मजबुन थ छे जोंग स्वेजी का जुला ले गुलिन जैन अवस्था बालापु छुना सिंगे प्रविधि मैत्री मजबुन पासमा अना प्रत्यक्ष रुपे सोय दता अथवा निगुन जिबले त पइसी रहे थिनि जुला हजुर अघि हरेक ठासे सँग या थ्याजसँग अमेरिका सँग या चीन सुने फैउ जुला त्यसमा वो टंगे प्रविधि छुछु संचार माध्यमले भने फैउको वो टंगन टक्कै छ या हो अपने अपने सोच्याउँदा हजुर ई कथा ठुका त यहाँ पनि मागो छौ खजुलम स्वास्थ्य वो महामारी बावजुद न कठिना चाहिँ यहाँ पनि फै तैगु छगु खजुल दासा मेगु छुछु हाथा त चाहिँ वया चंगो जो थो ज्याजो पुअंकेको नीति सुताला का न्याकेको नीति तयारी अवस्था के चाहिँ छुछु हाथा त चुनौती चाहिँ खने दया चंगो आज जीवन ठो गु गोसा खला देखे हुने अछि प्रचार प्रसार क्रम के भने नजर हैन कोभिड 19 ने ओ खाटा है ओ युजला हजुर गुली सिगे चाहिँ जाया द टमुजा चलेर त्यो है माला ले आर्टिक सहेगा लागि जीवन भने कोभिड 19 ने कारण समस्या आएर गो नापा परसेप्सन गुली खुशी साथ चाहिँ दाङ त सहेगेको अवटंग वेक अप न ठाकुर जोंदा कष्ट जो जोंदा जिमसन ठो महसुस यहाँ ले रेजुलिङ वेक अप जिमसन वेक अप न दबाव थ मौजूद है हिसाबमा यो को क्षेत्र त गाना नबा निश्चित ठासे जको भने जस थुसी चाहिँ हरेक छे जनता रे छे भने यहाँ कोहे जो संग अर्का जको बिसाङ इरका जको बिसाङ वेक अप नि छे भने छौ यहाँ हुन्छ ले दोस्रो पसले भने हो वेक अप नि गुली चाहिँ थौ क्षमता अनुसार यही रहे अले ठुत्त ठेन भने बले तौ चाहिँ वे थोपा थोपा मिले समुद्र बन्छ त्याठेन ओ हिसाबन छिसन छठ्याजको ममाछि छिसन विभिन्न क्षेत्र के ठुसी आर्थिक संकलन या अपने ज्यादा छिसन यहाँ छ र अठेनो ठो साहित्यकार त वेक अप न गुली स्वास्थ्य कारण पिने वे वेक अप नि लाइफ प्रसार ने लागि बन्दोबस्त छिसन टेक्निकल प्राविधिक भागम वेक अप नि छे छुङ छिटा न त मुन्जेन उइङ छिसन बन्दोबस्त याता कुते छ हजुर अन्दाजी छगु ज्याज सुथारा कन्याकेको नीति
ठोआ तमुज्या न्याकेको नीति अनुमानित गुली खर्च ते मालिजी जिमसन चाहिँ त्यहीको मोटामोटी रुपियाँ हिसाबले हामीले खुवापो पिक्याउ लिसिङ अतिथि सत्कार त लगभग चाहिँ 25-26 लाख थियो खर्च जिर्याउ जिम्मे प्रारम्भिक अनुमान तय जिमसन वो टंगे न्याको छ होला ले उली तिवा गए कलेक्सन या उठा परे हिसाबले जिमसन नजरले अले फफो माहिन फफो ढंग जस्तो कि देखे पाले बजी मिल्दा वेग अपना पाहन तेरा बजिन्दा के लागि छसमा ग्वालिया माला गर्छ अनुरोध छ होला अले अठनुन छिथे लापसे अपन न फलाछि एरिया देखन वेग कके छुदु हे ग्वालिया छिकप्ने फक्को ग्वालिया दिस फक्को थुलिए मरु जे थाना पाङ विपना थे नके या लागि बन्दोबस्त माली तय हो जला वेग अपसन वे ढंगम छिरा ग्वालिया त हो जला छि छाले त छिगा आर्थिक सय उठे जी सम्भावना एकदम कम छ अनु कलेज या प्रशासन या पासप नन छ छिगप्ने छुडा हो गाडम ग्वालिया बेर वेग अपसन वे प्राविधिक दे वेग अपने लाइन त नेट लाइन त जो जिमसन ग्वालिया बेर का तयारी हो त अथे छिसन छुदै बन्दोबस्त या मेका वेग अपसन ग्वालिया जला त्यहाँले कम तिवाखङ ज्यातर जी हिसाबमा छिसन गाडम सगाउँदा अठनो जी विभिन्न प्रचार सामग्री या हो निर्माण लागि पश्चिम कछि स्पोन्सर या मला पास कछौ क्षेत्र छिङवालिया मला ठु किस्म छिस अनुरोध छ ल वो ढंगङ भने बले भजा गारो पेरो डकुमेन्ट व ढंगङ वालिया जुल रछ बनाको दिसी लाग ज्याजु अब मुख्य चाहिँ तिभाए ठुलिए तिभा टेउटा मखुसी थथम नन थके छुदौ ख शिव दौ अथवा आर्थिक छुदौको वकिङ वालिया बले शिव बनाको चले जस्तो कि देखि अब नकेटुङ्गे ढाए छिसन कुकटा अथवा पाँचटा बन्दोबस्त माले के ठाकुई जोले छिसन स्थानीय किसान पासापिन्दा अरे महिला दिदीबहिनी पिन्दा छिसन अनुरोध आउँला वेक अप्सन जेला मगसिन जासिन बले लेदा जामी एज वेक अप ठौ शिव न प्रगारे ल जिन्थे जु त मुजा जिनन छुया त जिनन छुन सयगा जीवने जिनन छुया छ जिथे खोप कलेज जो त्यो कोजा जो त मुजा जिनन थ ज्याउड तापरे आत्मगौरव ब्या ठा दे जुले छिसन वेक अप न मका टले पनि त क्वे छि महिला दिदी बहिनी पुङ अलि डाक्टर अपना मिटिङ तय छिसन छिसन फ्याउ ठासे फौ ढंग ग्वालिया बिया थाइदे वेक अप न थाउड ल वे ढंग वा जस्तो कि तमुजा चुनरा नाटंगमा या लटंगे थाए वेके लागि चाहिँ छि स्थानीय ठो खानेपानी सप्लायर सब पासन खानेपानी बन्दोबस्त या टाइडी हो अले महिला दिने भित्र नाटंगे लागि भलिन्टियर सँग बेटा हो अब ट्याबले छिरान ओके खर्च टी मखटा अथे न मेमे हुन अथे ढंग भने कम छिसङ गु लागत व तसाङ उली ठेंग वानी महत्त्वपूर्ण वहाँ माउ ठ्याजकै भने अटे भा छरे माले अथे जीवले चाहिँ छिगु उद्देश्य उली छि टेन्टेटिभली खर्चला उली हे जी ख तर सहयोग जीवले छठानन देको भनि मखु जोले द क्वेशन थौ भावना होला कम टिवाख यको ज्याजु जोला यको ज्याजु या द क्वेशन थौ सहभागिता जोला के थौ हे मने ख ज्यासा मिले कम टिवाख यको ज्याजु जोला हजुर अकिन चाहिँ वो टंगे चाहिँ स्थानीय जनता जनसहभागिता खे त मुझे चल्याउ उद्देश्य थियो हजुर अति खास गरो समस्या भए जाउँ द आर्थिक चुनौती या दथुइना छिस ज्याजो या माको दो थगु भाषा थगु संस्कृति जनता नीति सुशिक्षित याको नीति या माको दुखो खासा वो समस्या बावजुद न ज्याजो न्याकेको नीति चाहिँ छु अयो हिउपा अयो याना दिउ दुकिमहरु परिवर्तन नाप गठेना जीव ख झझ ढ्याक ठुगसिन उले झझ धाइकी वा छु परिवर्तन जुको दो त मुन्जे खे नापावो नापानबागो पिछकै त मुन्जे खे जी जीव ठौ ढास प्रत्येक त मुन्जे खे जी सहभागिता द हरेक पटक गोसाखले मचुसान जी चाहिँ सहभागिता द हरेक त मुन्जे खे सुरुवात लिसिन स्थापना काल सिन मस्त जसन जे सुनेन्या सुएन्या उलिखे मध्ये हरेक त मुन्जे खे अछन्जन त मुन्जे चाहिँ या विकास त जुजु या छौजुला एक क्रम खे जे उतरा चढाव ढा जुयो छौँदा जस्तो 45 साले त मुन्जे या मसिङ पक्टर काण्ड इले त मुन्जे या म जिम छोटा दुने त मुन्जे या छोटा या 4 वटा नभए 14 वटा छोटा दुने निनु दगन त मुन्जे या भनि चाने
ठो ठाउने कोभिड-19 इले छिजन अनलाइन टेलि यहाँ छ ठुसिया त मुजन ठो कोभिड-19 पूर्ण रूपे नियन्त्रण मजु जोली अथवा चाहिँ नेपाल सरकार न वे ढंग सजगता याको छौं अथवा जनता डकोसिया बौद्धिक जगते स्वास्थ्य के ख्याल दपन डकोसिया सज वो बारे चिन्ता दौ जुन छिसन थम मजु त्या हुलमुल थम मजु यकु मन्त्रा ठ्याके नम फेक वले तमजा सुए फेक रहे नजर जिंकान प्रविधि मैत्री ढंग न अनलाइन मार्फत न वानी जुल छ भौतिक उपस्थिति ठो वाने जुल छौ चाहिँ ठुसिया नपाए सोय चाहिँ चेन्ज ठो जुल ले मेउ पनि सुझा सांस्कृतिक कार्यक्रम छिसम छुट्टै मया सांस्कृतिक कार्यक्रम या बले गजो छ इक्कु मन्ट सोयो छु सांस्कृतिक कार्यक्रम हिने कार्यक्रम कम दगो जियो जे मन्ट एकेडमिक ढंगे फु अथवा वो पारे छिन्दा फु दगो व्यास निउला ले सांस्कृतिक कार्यक्रम टाइममा एकको ले मिस्त अथवा मस्त एकको सोयो अले एकदमै भिडभाड जुले सुगना न उइ ढावे थिएन ए जुले अझ अनियन्त्रित ढंगमा नि सम्भावना द दौ जुन ठुसी जिम चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम ता क्यान्सल सांस्कृतिक कार्यक्रम धायदी बोले के चाहिँ छुछु विधाता चाहिँ सम्मिलित ख ठुसी या चाहिँ हिने हे सांस्कृतिक कार्यक्रम या दुठाके धायले छ मे त हाक्यो बिचे म्याफु मजको मे हाक्यो अले गोसा खले लसकुस मे वो नृत्य दे अले वो नपान्डु छौन्यो आस्थापिनी सब मे नृत्य नै याला रहेपडी आस्था सांस्कृतिक समाज नृत्य नै याला रहेपडी वेगपनी वो मे नपान्डु याला रहेपडी खाँदा वेगप सम प्रस्ताव दियो र अब बारे चाहिँ सांस्कृतिक समितिमा पासना चाहिँ छगसला लसकुस नृत्य हन्जिके छिउ जिमारी के दौद छि ते मौजला अले नपान्डु अब आस्थापिनी तेवला मटेवला रहे बारे चाहिँ निश्चित मजुनी आस्था समुदाय की चाहिँ गति जी नापा उखने क्यों सापारले क्यों थियो ये फाकन्दली मे जुवनी कि वा फरक मे चाहिँ प्रस्तुत हेरा दियो खबर अब ठो तमुन्याटा सिलसिला वेगअपसन समसामयिक विषय खेता वेगअपसन मे चौडा वे मेरा आधारित यहाँ जी अपने उठने उजिमा हो अब मे हेजेमा अले अठेन्डन छिसन चाहिँ ठो ठंगने चाहिँ विशेष रूपे महिला भजन र यो कुरा छन् छिरा खोबे यो को विकास छन् र हजुर ख ले वो महिला भजन खाली चाहिँ धर्म संस्कृति के जगह लिप्त जो छ नि वेक अप ना चाहिँ सांस्कृतिक परिवर्तन लागि यो नापानुन छले लागि जनपछि मे हेगा वेक अप ना उपयोग उठायो हिसाबमा छिसन चाहिँ टले याफु भजन याफु दिदी बहिनी पनि उ चाहिँ छनु छप मे ते यंगा वेक अप ना मे न बे ढुंगो जला वेक अप सन प्रगतिशील मे त छे ढुंगो जला जन पछि मे छे ढुंगो जला ओकिया लागि रफटिया छौंदा वेक अप प्रयास प्र्याक्टिस छौंदा अटेन्ड हुँदै सम्पदा सांस्कृतिक समाज आउन न खोपे भजनसी सम्बन्धित वेक अप सन मे तयारी नेफु मे वेक अप सन तयारी छौंदा छनुदा छप अटेन्ड हुँदै छि थके दुगुपटे सिप कलाया चाहिँ दुगु ढंग चाहिँ प्रस्फुटन यागुपति डबु चाहिँ तमुजिया जितेन तमुजिया अले वो हिसाबमा वेक अप जनता मुख्य छ तमुजिया चाहिँ जनता साहित्यता विकास उठानिया जनता चेतनास्तता उकास्या वो गु स्थापना काले अथवा निसंग इलेलिसिया उद्देश्यका उकिता परिवर्तनमा नि अटकन चाहिँ जनता साहित्य जनता पछि जसने जनता गठे छिटिया गठे राजनीतिक व्यवस्था छिटिया गठे सामाजिक रूपे परिवर्तन या वहे सोचाइ चाहिँ तमुजिया नापालसिङ काला नालाका छौं लाफेटा अनन्तो मटनी अजनन दिशिलाका अझै रह्यो जनपक्षीय साहित्य सम्मेलन दकागु चिसन हया दिल अधिकल्सा ठुगसिया मु विषय वस्तु छुख ठुसी चिसन चाहिँ मु विषय एमसीसी विरुद्ध चाहिँ आवाज नभा छोछो विषय छोछो इलेन अठे जो छौंदा ठुसिया मु विषय एमसीसी विरुद्ध चाहिँ अले एमसीसी नापान्डो अमेरिकी साम्राज्यवाद एमसीसी नाप्नापन्नु भनी जुल छ भारतीय विस्तारवाद भारतीय एकाधिकार फुजिया विरुद्ध छिउ आवाज त ठोइछि वो टंगे छिसन चाहिँ साहित्यकार न वे टंग अनुरोध आउँदा अले वक्ता न वे टंग अनुरोध आउँदा वो हिसाबले छिसन चाहिँ वक्ता आमन्त्रण आउनु अथेन छौ विषय वस्तु के केन्द्रीय जुल धासा ओ खुला रूपमा गुलिन साहित्य द्वावे माउख ओ द्वामो या चाहिँ ओ सीमित समस्या दुखिमहरु
उकी खासै समस्या वो विषय न चुइपुन्दै अहिले मेमे पनि जनपछि साहित्य यहाँ चुइपुन्दै सामाजिक विकृति विसङ्गति जनता समस्या दैनिक समस्याले सम्बन्धित न चुइहान दाइदा अब मुख्य चाहिँ छ एजेन्डा रुपे उकाटा एमसीसी विरुद्ध आवाज ठेकेको थियो उद्देश्य त्यो आउँछ ल नापा नापानु मेमे हो यहाँ छैन समसामयिक विषय जस्तो कोभिड-19 या बारे हे छोइ असिसम बक्ता त अजवे ढंग सताउटी आउडा साहित्य सम्मेलन जकमखु वक्ता पिन्छ थगो खन तयारी छुछु विशेष सुना चाहिँ तयारी ख वक्ता पिनु नाचका कनाले असिसम मु पा नारायणमन बिर्से जुला वेकटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बारे छिसन्दै अनुरोध आउँदा 98 संसद व पार्टी छेन्जे प्रेम सुवालता छिसं एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्र या अमेरिका रणनीति रिपोर्ट बारे चाहिँ अथवा उमी भिजन त अथवा नुगु 2020 छुद अझ विषय वेकअप न चाहिँ ट्याबेदको छिसौँ विषयवस्तु ए किताने वेकअप न हिँगाउट 98 सुनिल प्रजापति र पक्टपुर नगरपालिका गतिविधि त बारे नगरपालिका सम्पदा अथवा नगरपालिका अया चुनौती त बारे चाहिँ वेकटा अनुरोध आउँदा 98 सुरेन्द्रराज गोसेन्ता न एमसीसी या बारे ठङ्ने तथाकथित बुद्धिजीवी त टाइप छ एमसीसी या बारे यको भ्रम फैलिया छौँदा एजुन ठिकटा छिरिया लागि वो विषय वेकटा छिसन तयार 98 अनुराधा थापा मगटा अन्धविश्वास गो चाहिँ भारतीय कोभिड-19 इले भारतीय नरेन्द्र मोदी सरकार गो रामदेव काठैयापट्टि गो गोबर इल कोरोना मुक्त जीव ठुसो गिसमा गो व्याचुङका अन्धविश्वास ठु देखे मताच्याग लागि अथवा पूजायादेखि प्रार्थनायादेखि लानी हो ठुसो गिसमा गो यङ्गोका ठुसो बारे छिरिया लागि अनुराधा थापा मगटा विषय छिसन तयार एउटा 98 सृजना सेन्जरा आर्थिक व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार युद्ध को ठग्ने चीन व अमेरिका बीच व्यापार युद्ध जो ठो बारे चाहिँ जनता खा चेतना कृत्य बालाको ठिकै लागि वेकटा जिसम विषय बियाउडा 98 चाहिँ इराक लिबिया अफगानिस्तान गोज के अमेरिकी आक्रमण त अथवा अमेरिकी साम्राज्यबाट ठ बुङ वचौँ ख अनि छुजे बुटा अमेरिका छ्याजियो अम्सन छ्या हस्त छे बेटा अले अना अब छुजियो बुटा अपन छ्यालिछलो भने मलाई थो बारे चाहिँ छिसन खाँदा ट्याउडा 98 कोभिड-19 ने छिन घे ट्याक्ला अथवा विश्व चाहिँ समाजवादी मुलुक त चाहिँ कोभिड-19 का ट्याके फ अले मेउ चाहिँ पुँजीवादी मुलुक त कोभिड-19 के गु बुबु अंक छ्याजियो छुज कारण ओ बारे नै छिसन खा व्याख्या लागि पासापना जिम्मा बिर 98 चाहिँ बीआरआई त्यागो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यागो वन रोड वन बेल्ट अथवा रेशम मार्ग रणनीति ट्याउ वो बारे नै खाका गए लागि त्यही एउटा 98 आइपीएस देश थियो खे अमेरिकी सेना त वङ छुजतना अथवा आना अमेरिका घे कब्जाए ठो बारे चाहिँ छिजन त्यही एउटा 98 बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाली सीमाना क्षेत्र के ठिचो मिचो जुचौँ खाँदा बुढ्ना सीमा बिद वेगङ कन्टी 98 रतन भण्डारी रान्छिसन नेपाली सीमा चीन व भारत यागो सीमाना सम्बन्धी अठङ्ने खा उठे जो हुँदा यको व्यापक जनसम भारत 61 थासे 6000 हेक्टर चाहिँ 71 थाए 6000 चान्चुन भूमि मिचे जुलाको ट्याचौँ इले चीन सीमाना मिचेटा थाएको अफवाह फैल्याउँछौँ थो बारे त रतन भण्डारी बाखनजी 98 चिसम कृष्ण सर भण्डारी भैरव रिसाल सरोज तिताल धन्य पुनः सत्याटी एउटा अले उली जग्गा मुक्सिन जनता स्वास्थ्यता ध्यान तय डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ मृगौला रोग सम्बन्धी अले डाक्टर सानुमाया श्रेष्ठ महिला रोग यहाँ 98 डाक्टर सत्यनारायण सुवालता कोभिड-19 महामारी अवस्था त अले डाक्टर राजेन्द्र कोजदा मुटु रोग बारे 98 ज्योतिष विज्ञ वीरेन्द्र कास्ता अले इतिहासकार पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ 98 नापानु शम्भु पहाडी भीमार्जुन आचार्य अले सूर्यप्रसाद लाकोजु ठो काभ्रेमा वेकअप न चाहिँ छिसन चाहिँ साहित्य ओ देशया समसामयिक राजनीति कानुनी क्षेत्र छगु चाहिँ क घाइपट्टि विषयवस्तु फरक दो छगु हे थासे जना चाहिँ थिथि सवाया थिथि ख त चिसा नेनी फाइदे जुल यो कोही प्रशिक्षण ठो न्यनु या ढाउ तराउँ ढासा सेके ठिकेपट्टि प्रशिक्षण केन्द्र बराबर ठुट्टा मुन्जा अतका त मुन्जा इतिहास के पल्टे सुरर छ थे यो को सेके ठिके जनताले चेतना स्तर वृद्धि लागि ज्यादा
थौ खसुया जंग दुदासा ठो जिसन जनता नीति या नाचुन जुसा चाहिँ ठो निश्चित पार्टी गोसा ख तो पार्टी निश्चित कमिटी पाके निश्चित हो संगठन पाके चाहिँ यहाँ या जिया चाहिँ हरेक जनता हरेक स्वतन्त्र जनता चाहिँ द्वावेटा चाहिँ हिचकिचेना चाहिँ खनिलो टिटा चाहिँ कथिना छिसा प्रष्ट हेनाली जस्तै कि नेमकिपाप्रति गुलिना आस्था दु वेकअपिनु चाहिँ ओके आकर्षण अपदु तर मेगु दल यापिङ गुलिना आस्था दु वा स्वतन्त्र जनता द गुलिदु नि वेकअपिनु चाहिँ आस्था गुली खनिदु आकर्षण गुली खनिदु अरे वो साहित्य दुवा उले न नेमकिपा आस्था दुपि बाहेक्या पिनी चोपी जनता तेगु वो साहित्य दुवा याचंगु दुखिमहरु दक्लेली पावसका व्याकरिसले उकी एकदमै ठुबारे भ्रम चाहिँ टाइमरि सन्जो छिसं अकुलिनम बक्टाटा सताफुङ अथवा साहित्यकार सताफुङ नेमकी व्यापन जगम हजुर नेपालमा जो किसान पार्टीले सिन सम्बन्धित रूपमा पासपन द तसा मिमे पनि द जस्तो कि ताकि बुद्धान श्रेष्ठ धर्म पटे नेमकी व्याम मखु हजुर डाक्टर भीमार्जुन आचार्य नेमकी व्याम मखु अथवा कृष्ण भण्डारी वकिल कानुन व्यवसाय वो एकम वो वक्ता पि चाहिँ फरक दुसा वो ज्याजो जुयाचंगो ठासे चाहिँ स्वतन्त्र जनता त आकर्षण दुकिमहरु उपस्थिति अपोजियाचंग दुकिमहरु वो ओके गेडर छ निश्चित रूपे मिमेफु मन्टना छिन त मुन्याक कखाइ कि हरेक क्षेत्र साहित्यिक क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र छुट दौख वर्गीय रूपे कामदार वर्गटा उठाने लागि जस्नेमा अथवा ज्यापु जेमी जनता उठाने लागि सानेमा टाइपु ठुकी त मुन्या दै रसा वो ढंगन ज्यापु ज्यामु मखुकी साहित्य मात्र साहित्य के विकासया म थायु छौ खल या छौ पुछ पासा पन ठुकी दै साहित्यता जगत हेरे छिसन साहित्य उत्कृष्ट जेफ तर साहित्य जनता लागि जेमा साहित्य जनता लागि जेमा साहित्य छौ सोख्या लागि साहित्य छौ रेकर्ड टे लागि अथवा दस्तावेज लागि चाहिँ साहित्य जनता र चेतना स्तर नाप्या लागि देउजुनी वो ढंगन सुइबम पासा पन वो ढंगयाबम पासा पन विचारम प्यापम पासा पन ठुकी दै लैमेफन दैमो ठोहे उद्देश्य के नेपाल भाषा साहित्य तम जे जन्मे जुवे ठो नापा खोपे विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको चलेछि ले विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन पासा पेसन ठो ढंगया जनता साहित्य के अथवा कामदार वर्ग उठाने साहित्य के ठो स्तरमरु त्यापटिको वेकअपसँग काय वो ढंगया साहित्य पाठ्याके मबिला उहे उकिया उहे विरुद्धे विद्रोह ख त मुन्याउ निसो हजुर जीवन मस्तबले जी उले जी कक्षा 8 मा जीवन 5-6 कक्षा पहुँचाउका उबले जीवन मस्तबले ठोजो एजुली जैन छ नेपाल भाषा साहित्य तम जनता साहित्यता साथी जनता चेतना स्तर हेर गुली कला पछेके मरे फ साहित्य कला पछि अथे जुलिङ कला पछि नै विकास यामा हेर्यो जिनसन छिरा कान्न साहित्य उठाने लागि साहित्य चुइसेका लागि वो प्रशिक्षणात्मक ढंग वो चौंदा तर जनता सेवामय साहित्य कागजको खस्ता सरजी छौ दस्तावेज जेफ अथवा नाङ क्याफ छि साहित्य छि प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुरस्कार क्याफ तर जनता ठिम हो हजुर पक्कै एजुनी चाहिँ छिसन साहित्य छौ चाहिँ छौनन छौ वर्ग पछिल्ली योजना साहित्य के एजुनी चाहिँ जी हरिबहादुर श्रेष्ठ साहित्य राजनीतिको हतियार हो त्यहाँको नीति हेरा अवलम्बन जनता मासा पासामाई हजुर ताहे ठो त मुन्ज्या हजुर पक्कै न त साहित्य छुक सुगे सुगो नीति साहित्य जिमा र साहित्य गे ख तका साहित्य सम्बन्धी हैन विशेष चर्चा परिचर्चा लिपालिपा याना वनि भेजी तर ठाउँ या गो थुगो तमुजिया तयारी विशेष खलाबला या ई चाहिँ मजिया वंगदु सपाछे जाया दिल खलाबला हेना दिल थो पिछको गो नेपाल भाषा साहित्य तमुजिया गु कथा यहाँ नाउना चंगदु ले गु कथा चाहिँ सुता लगाने के फै तका चाहिँ गु छिसा ख यत्ना दिल ओके नीति एकेको सेवा देशना जना नपा दक्लिलिपा छिगु ज्याज सयाचना दिपि अलि छिगु खलाबला नेना दिपि सक्ला हने बहपि भाजु मेजु पिन्ता छुध्यादी छि दक्व सकले ठो चपा छियागो कार्यक्रम खै सहभागी जोडिवन दाजकिता तथा के पिन्ता गठे नापा यता त मुन्जा तिसिलाका हानेर लागि ग्वालिया दिउका अन चाहिँ साहित्यिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र भौतिक रूपमा सुकिम फटा उगिन चाहिँ ठोट्ट मुन्जा छिउ ख त मुन्जा छिसै चल्या म र त मुन्जा रा जनता साझा डपु ख मङ्क डपु ख रा पनि उद्देश्य क छिसं ग्वालिया दिया आशा यङ
जिपुन्दै गोसा खल्या पासा पनि पाक अथवा त मुजा मुंगुठी पाक ठोखा जिम्स छिक पनि सहयोग लागि अपेक्षा या अथे गधे नापा ग्वाली बियो चौक अथे ग्वाली बिरा पलासाका हजुर ज्यादा सधाय दिला इबिया दिलो केनी दिएको सुबाय देसना चनाचित हस्त धन्यवाद हजुर सक्ने भाजु मेजबे थाउ तपाछिया पाहाका त गणेश राम तुसाजिया त बनाको ख वे कपी छकको नेपाल भाषा तमुज्या या वेक गोसाखला नाय भाजु जुयादी अले वेक न गु कथा चाहिँ न्याके फै गु कथा चाहिँ या फै अले गज्या गु हाथ्या त चाहिँ न्यावया चंग दु अले उगु हाथ्या या गथिना चाहिँ सामाना या फै तका थौया गु ज्या जस छुख ब्याका दि थुंखु हेदु अले छितन ठुगु ज्याजो तमुज्यास बोतिका थगु साहित्य नेवेगु इच्छा दस चाहिँ याक नहे वेक पिन्छ थिथि थासे चाहिँ सम्पर्क कार्यालय तयादी गु अन सपोत यादी तना इना पेना छन अले बोतिका गु नीति न इना याना छन तक्ले लिपा ज्याजो सया दिला खलाबला नेना दिला ओके नीति एकेको सिवा देसासे ठुगु ज्याजो याके गुनीति गुहाली याना दिगु सक्सा क कोपमति प्रपोज प्राली अले दक्ले लिपा थौया ज्याजो स बायोनिको इनोवे थुको को ज्या थौया गु ज्याजो स बायोना छन अले मेगु अले हाना मेमो सम पाहा जना दिसा पाछे बेगु हिजी मेगु बाता कै नीति भातको टेलिभिजन सया जना दिसा जितना बायोनिको उजा बिया दिसा थौया त बा शुभ